Do you get it? Ntimu de kakra akesisem ena abeye mo de. Sika kes 500 million. Egu NDC moderator mo head office. Bibia nu amu benye joma ma de twa. There's no program at NDC ayen wo Ghana ha o man ko di sika video mama wo. Now the same person election amunim so no na ba be elidi mo no. Mo so on sample 500 million bremo. Mo di be dey. On be dey say no. Yakwe no. Mugabi. Sika mo di be because all the bampo sika mo tumi mfa anya hwe. Oye o kasa ene onya adwe. Mugabi. Mo hwe enanu na mo to toy forms. Mo di card, mo di dues. Mo ba be ye congress enan mahama na sabe sika. Adbetka on TV. And odi bua mo 1 million. Me bua ka tell me. He had to take John Dramani Mahama to beg before NDC mutimi hold the congress. What is Canadi? Do some ye, cast some ton ye, form some ton ye nyina. What is Cano? From branch to constituency to region. But one dia udi ye den. We can see and day to day. I think say party in Mahaso mobile brand new more. Day to day. I see we got to hold them accountable. They must learn to be accountable. So within the party, if they are very accountable to Ghanaians, then Ghana they will be accountable. If they refuse accountability at the party level, they wouldn't be accountable. My being say, Sikana Mojeno, it's a non standing but Omudi Central discussions room and Central Juma 30% yes. Ngabi Mr. Central Juma 30% yeah na we wo ha was yen kwala NDC month man nemu namba ya beka ala de na breaking aduma no we jai ala aduma ya beka Mugabi but for NDC see the road to 2024 eni nie ekwa no so nie 2024 no ashase when na mudi ko 2024 wan bo mo bra yi a mo be sad mu doko no kwa nti ye ka che mu film aso mu mie maso mu nya maso na mu tie ahifa na so contest amasama amasama mu amukọ amasama mu ye sure say mu sika na mu fa ala sai campaign tie wonti dey me see u top forms na u campaign koso wa na wo ye u top form na u fa ala u nwe ye wunya hwe wunya bibia u be ko campaign party skasa no mudi ma on the busabi posters say no mudi ma no mo be Jesus obi ba be tena fie we need I take decision say ya ba ya make sure say be reach yan wonu say we dey say mo reach mo 500 executive team come mo bomb mo ye woodisem ya woodisem bi enu ya go you be declare me yakoto aba no wo say woni mo say hwemanim ya wie bibia everything is under control to the make change this for say omunya nto boase bibia because you say Ghana na ye wo mu de ahoche na one this pen alternative but na mo munya ntokwa wo yes NDC entmenya parliamentary candidate bebrebe nyina ejina na jo press conference ba kwa nipa ye wo mu ye pe ene ye chinkofo no maka nyina ye bu ne ye ka the recounting eno ano no ye pepe eno awie enka NDC ko mo majority esumase boko ne ya pon bibia ye modia ye declare would nya wo bibia bi what must say it be seminuanum say me tie menuanum bi o mo win election no ntokwa wo mo akoma mu no NDC tete wo mo no mo antokwa o nyina agudam o GHC 64 commanders no 64 for ni no mo yankokro mo agudam commandos ko abin wo ha se no abin wo ha asalbotu abin wo ha e ho no mo nyina ate obi adadam obi ayakokra kokra fonko ende obi ani obi NDC ni strong members bi o system room Langard for na no mo won se o mo so nyina go NPP ho ye no mo na hwibom wo ho no mo didi no mo ye bibia wahu ai NDC NPP fo a obi okodi akufo ado achi usay wa na meka bibia acho akufo do fie ne nkrama nyina obi a wo japade ne nkrofo nyina wo japade enti de wa akufo ado timeti nkrofo bi ama NPP fo bi wo japade no so nkrofo bi squad bi anya japade ni ade so mo pese be fi o mo nsa etu di ntokwa ba pe no pese be ntokwa ne ko musi da bia meta ade o sa GP a me da GP da bia so pa me a me wo nkrofo a em fa 40 years in go police so we officer fine
ene okọ bia o medical officer bi okọ akọbo bibi na nya yenkotwa ngura amra 40 years yenim dodo na omso nim yei NPP ba ni afa omo sa nkrofo we do nkonya polling station ono nya NPP anko di 43 years okonya djuma bi anya bi mu tu di agrobebo na mutuo ba menyi ni si obi o 40 years oh unyini emra ne so amede bi bebre o mebre obi na mama number no afre no check that the police no ko date of before na bo say say system nya ize sa Ghana fo ni abring na yonkrophobia enkrofobia mo ho ato mo yonkrophobia mo ahia o mo tu ye bibia no ahwe ni ye na kufa do ne nkrofo no ono mo nam no enya de ketua o se o mo te ono mo plan alanche matin going sala wini a ekwa ba ne be fa so be crashing nkrofo ba o mia wini ho ekwa ba ne be fa so be crashing nkrofo ni nyina mo awie ni nyina and this is the trouble general one ye share presidential date impone woni patimu a ewe nyina atim no ye so yo mo so masesa no opposition party will take decision once see a will be chat it is a me am catch NDC for executive mo ban say tough ones na ba hard ones na ba womo to omo kasa no e wa bonten no 2024 you know mbe see any wo munya sa kasa no mo modde no osum ase mo toto niemo be ma bi okwa bi o say me kwa metutuo bi oboa etuo bo ni muto etimi nua NDC for na nsama hwe interview be mienu miensa NDC for ne ye na kufa do entertain no what you say nanako a day before the election ya mukoko busa onabo asoka say 2020 o biana what will biana but we be en check say come say on first vice we know any soccer boy a day before the vice NDC any first second on first national by opa ne my say don't too kwai na one be chair meeting one was chair masa your first second third NDC nansa woni say basin tale o send bibi o say first deputy communication officer or the first in so opeso kwaku wa hu say the senior no kwaku ma hu ai akuga we make sure the first ne ba o send bibi first ba enim sa wo muta masa wo do ne de do so ne de do so NPP mu na mo ya see edu Costa Rica say see ya ai ne be che mi Costa Rica ai ne be che meeting antim jade o kan no ai azoka ne be che meeting the American say a day before the election azoka election no election is say Costa Rica so yama 2020 election want to be ye na Akufo Addo collection entrete no mototo niema wa se be huna mo awie no ni apon but I also me no be kon ye ba be ko e be se Akufo Addo ntem no entokwa nja se no akon ni bufu ntem me kasa ya wa so we so gon meeting ko ye nyina no meeting na ye te awie mu be 3 form ho no no ma be buga no se ame ye nyina ya wo se o mo se awie no be ko buga ho mo se awie mu wa 89 no mo gu NDC for so ye buo mo ko mo buo mo baleshi so Nana Akufo Addo yemfa ni agro what you say it be pa NDC mpanifo na ye omo ni chew test case asen of assistant central edru ha wie ye be election ye one another test case one of the tough ya tutu bibia wie